Executive Engineer PWD Building waransam sutunga ula keno pekejing kelem utunum jo ke yeng dorbar tauan ke badang sena mentah hamau diang kedai bombiang kejing derobat ke plan. Kejing kia jung tunum kelakot ska nyup hutan bad usyong ha kejing jerong ke bah nyup hu paramitar. Kan cimpor kumba artayo wan penkho je ki lingkho lingkai ula benrap. Laban kedua hang ni bah ke sideng senya jong ke arpu artari ujemang arjar puar utunum ke yeng dorbar tauan ula kelem kensan ke bala penkedet kia ye ki nongsong senong haki jaka abo marjan. Kani ke ba sosi baga jia kani ka jingjia baga hap kani ka dom kani ka meet meneh kat arsitek te ban batai kani ka jingjia jong kani ka bahap kani ka dom ngas kwa ban brief fi kani ka pornta kani ka step te kawai nakaliang jongi executive agency PWD buildings ngila pej bah ya ke jingsna ya kani te nrei ha kabide pat ne ka building kadan light liki wing left center bat ka right wing te parok kini ki wing they are intact ya mentah nrei ha kabide pat ne ka portion jong ni ka dome ka ai ka bangi analyze na du bejia menen met na du bejia menen met ka ai ka bangi analyze balai ka fail kani balai ka hap kum ni ka bangi analyze mentah ngilap ba pi kani kadai kejing bakla ha ka design kejing bakla ha ka design de menta nakaliang jongi namar ba kani ke design ladangan bataya fi mentaro yo le sepem da sotu kam sotu namar kani ka dom ka akhia palat nata de bantap kani ka dom ro ngitap da kani ka GRC molding de kani ka GRC molding ro total ka weight jongka kala pa hadu 10 ton de ki bekerjaan ya kani ro kideki tangki false column kat kum ke design hendrai ngi pat de namar bala design da ka company bala design da ka company ngi habut ba ya ke design but ya kani ke drawing ru la bed da ka IIT Roorkee tinggal abut ngi but ba ya ke design hendrai kat kum ke jing analyze ke jonga kum civil engineer menin ke mit hadin belajia ngala kat kum ke analyze ke jonga ngasem ba let's say kani kala bandai na ka benta ke jing khia jong kani ke dom ka bakini ki false column ki besong ha kini ki cross beam ki mla shu ban kit te nang ta kadau ka jia kani hendrai na kaliang jonga pa de kani ko por mentang pa ban ong phi ba ngin weng no ya kini ki devres ba ngatrai kani kan simpor kumba artayo ya kini ki jabo ki artayo ba ha ka jo ka poru ngin redesign no ya kani ngin redesign no ya kani ba ngin clear no ya kani ba ngin redesign ba kani kan nang simpor let's say ban pendep ya kani ke building kan nang simpor kumba saprab nai ai nang ni nomor bangi hab ban redesign but sisin bangi redesign ngin ngafrai ka konsep jongi menta kan long baik with simple structure but ngin make sure bakini kenam jia ai shu nang ni syakman nakaliang jongi mo ngidon ki designer but kini ki designer kila ai yangi ya ka design ke jongki but habaki ai kani ki design ki jongki ngila ya leng ba ki level beper ningkong ngidon ki design team nangi ki becek ya katawro te but haba cek ya katuro long ngila pha sa kemudaro pangila pha sa mudaro but ki mudaro haba ki cek ya kani ki drawing labet dak IIT Roorkee labet IIT Roorkee te long kani ke deki ke barok ka ba ngi na kaleng jongi ru mo ngi jingsa ngila ya ji kat kum ki level kat kum ki jing don kam te long hendrei pat de habang nga personally habang analyze nduk menen mit haba ki kini ki barok nga super khat ya lade mar ngi ru ngi de civil ki jingsa nga te ngadi tang ban execute ya kani ka kam te long haba por mengile ngi ya bi tik kum ke design te long habang perkhat pat de menen mit mo wat la check ki bubun ki level bun ki layer hendrei kani ka fail dan rei kat kum ke jing sofu jonga personally kala bandai naka design iya kani ka benta nomor kontraktor hiro mo kala bandai no kontraktor lani nakan do kano ngin work out nomor ba pi kontraktor sha won trei kani ula haban tap ya kani ka call deposit ki jong security deposit ki jong kat kum ka kendon jo ka tenda telong ladade ban ber mo uruk kata kam lele
kata kam nilai uhap hi ban be ngin ya hab ya dekat kum ka prosedur ba pensyong kadai 1,000 meter kadai 1,000 meter te bat kartu ke minar pada kadai extra khatlai meter kadai khatlai meter kadai kedom ngani thu ipi kelak khia sisa oh kelak khia sisa te nadim tak the weight of the dome, no? What is the weight of the dome? You just see. Approximate. Structural part with the iron piece and the minar, top of the minar and the GRC itself approx 70 ton. 70 ton.